ni bimwe mu bikoresho byifashishwa n'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Ibi bikoresho bigaragara hafi mu gihugu hose ku mihanda yo mu Rwanda. Icyo kinyabiziga gifite controle. Wowe wari wambaye umukandara? Ese wowe ubwawe wari ufite telefone mu ntoki ugenda uvuga? Ibinyabiziga rero uretse no kuba bifite ikoranabuhanga ryifashishwa mu rwego rwo gutahura, gukurikirana no kubika amakuru ajyanye n'ubugizi bwa nabi cyangwa andi makosa yo mu muhanda, ni imodoka zinifashishwa no mu kazi gasanzwe ka operation gasanzwe mu muhanda yo mu mujyi wa Kigali no hanze y'umujyi wa Kigali. Ni ishami rya polisi rishinzwe gusuzuma ibinyabiziga. Muri rusange dufite amasantere dusunzumiramo ibinyabiziga mu ntara zose zigize igihugu. Iyi rero mubona hano ni imashini ikoreshwa mu gusuzuma ibinyabiziga ariko igendanwa. Twifashisha mu bice tudafitemo amasantere dusuzuma ku buryo bwa buri munsi. Ibi ni bimwe mu bikoresho bikoreshwa n'ishami rya polisi rishinzwe gucunga umutekano ahahuriye abantu benshi, cyane cyane mu mikino, mu birori, inama, kugira ngo aho bantu binjira aho ngaho bari buhure muri icyo gikorwa babashe gutekana ndetse ntihaze kubamo wabangamira undi mu rwego rw'umutekano. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ubutabazi no kurwanya inkongi y'umuriro. Ni ibikoresho bifite ububasha n'ubushobozi butandukanye, ariko navuga ko bikora akazi kamwe bigatandukana mu bushobozi aho bibasha kugera. Mu gikoresho mubona kino kinyabiziga kibasha kuzamura n'urwego rukagera ahantu hejuru nko muri etage ya 22. Aho hantu hejuru iyo hari umuriro ibasha kuzimya, ariko ikabasha no gutabara abantu bashobora kuba bahezemo kubera inkongi y'umuriro yafashwe iri muri ibyo bice. Byifashishwa mu rwego rw'ubutabazi gutwara abapolisi, ariko bikaba byanifashisha mu rwego rwo kuyobora ibikorwa bya polisi operation. Inshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda, tubaha bitandukanye birimo ibyo kurwanya inkongi, mwabonyemo ubwato, mwabonyemo n'ibindi bikoresho bitandukanye byose bigamije kurinda umutekano w'abanyarwanda, ndetse kandi ni igikorwa cyo kwiziza isabukuru y'imyaka 25 y'urugendo rwa polisi mu Rwanda iha serivisi z'umutekano abanyarwanda. Ariko kandi nanone polisi kanishimira yuko byanarenze kuba abanyarwanda gusa, ahubwo bya polisi yifashisha mu gucunga umutekano. Harimo kandi cyanahuriranye no kuba hari abanyeshuri basoza amasomo yabo, abanyeshuri bagera kuri 436 barimo abagore 109. Ni igikorwa rero kigari kinini kivuga umutekano, ariko cyane cyane kibanda ku bufatanye bw'abaturage ndetse na polisi mu gucunga uyu mutekano. Polisi ikishimira yuko ubufatanye bwarenze kuba umupolisi utinywa n'abaturage cyangwa se umuntu ukanga abaturage, ahubwo ubufatanye aho buri wese yumva ko umutekano ari inshingano ze. Polisi rero yahujwe mu mwaka wa 2000, hahurizwamo inzego zirimo gendarmerie nationale ndetse na polisi ndetse na polisi yari ishinzwe yitwa. Abaturage bashira amatsiko kumenya se polisi ikora gute, akazi kayo ikoresha iki igihe
ndabasaba guhaguruka tukakira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Gracias. Funga. Ibendera. Umwanya. Tercih igihugu mwere imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akarasi kari imbere yanyu kagizwe n'abagiye kuba bafise bato muri polisi y'u Rwanda, amasibo abaherekeje, itsinda ry'ibendera n'itsinda rya muzika rya polisi y'u Rwanda. Akarasi kari masibo 10 ahagaze 87 ifunguye. Twiteguye kugenzurwa namwe. Nitwa Chief Superintendent of Police Jean Pierre Kanubayire, umuyobozi w'akarasisi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze, mwaba mwicaye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'amasibo. Isibo ya mbere wa Officer Cadet George Borora na Officer Cadet Fred Ngoboka. Isibo ya kabiri ni Officer Cadet Clementine Likuze na Officer Cadet Ange Consolé Ishimwe. Itsinda ry'ibendera riyobowe na Chief Inspector Kenneth Karuhanga. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Yvette Mutesi na Officer Cadet Sandrine umubyeyi wa se. Isibo ya kane ni Officer Cadet Douglas Shirin na Officer Cadet Robert Byiringiro. Uwungirije akarasisi ni Superintendent John Bosco Rurangwa. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Isaac Butunzi na Officer Cadet Moses Irakiza. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Isibo ya karindwi iyobowe na Officer Cadet
Perry Velmont na officer cadet Ringeneza Siwa ya munani yowe na officer cadet Boaz Castro na officer cadet Patrick Sanzineza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, itsinda rya muzika rya polisi y'u Rwanda riyobowe na Superintendent of Police Ernest Harerimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igenzura yarangiye, turasaba ko akarasi kereka imbere yanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turongera kubasaba guhaguruka twakire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze, mwakwicara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ba nyakubahwa mwese mu nzego zitandukanye, bashyitsi bahire, nitwa Assistant Commissioner of Police Augustin Ntaganira, nkabanyoboye gahunda muri uyu muhango. Tubahaye ikaze hano muri Police Training School Gishari, ahagiye kubera umuhango wo kwizihiza imyaka 25 Polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe ikorana n'abaturage mu bufatanye butanga umutekano. Muri uyu muhango hari bunasozwe icyiciro cya 14 cy'amahugurwa y'abanyeshuri 436 bamaze igihe bategurwa kugira ngo bazamurwe mu ntera mu cyiciro cy'aba ofisiye bato muri Polisi y'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.